so bona ntse ke botsa Mlozane hore a sa ipikisa kana kapa le no batla tla o di right pick na a re no batla ho tla so ntse re jetsa re yana o tlo di medisa batho ba kerekeng jwang no sana go jetsa mo if one hider Mom Ruti. What is that? Mom Ruti. How you play one more ice? What again? Ice kitty, more talent ice thing. Ice bucket. Ice bucket. Who both? Would you hold up the of the leadership of the moving forward? Guys, written page ya Pastor November and Victoria's 5 minutes to live for na jwale ke live mo no wena mamela ka ratang sentse ke le live wana mo Pastor Number thank you Mkhumbeni wena mamela ka ratang a ke mo ke tsamale o sisile ke lemphomo mo mamedi wa motho FM ra dumedisa hohle mo mametsolo gana teng ya dumedisa ona jwale ke mphomo tse mo tswa ka Victoria's Faith Ministries mo mamedi wa motho wa FM ke o dumedisa hohle mo mametseng le ona teng ya o dumedisa nke o sela ka tosele ke host ya the right o ba bone le bana ba sa betikisa jwa ke teta go tsa mphomo tse ke re mphomo tse mission wa lona ke ke mission wa lona ke ba re ke doctor ba re ke bona thita sa bu bona kwa mission le up to what no wa ba bona mar baba mababa a qadile no ka mora the right pele man bale allergic for me kima ba bona hore ba allergic makeup ya bona ba reka di shopong tsena tse tsa body drink ka a krona le shopong tsena tseo ba iketsetsang di manufacturer so makeup ya bona ni le di shopo tseo o bona hore shopo tseo tsa bo mkhotsi di tsala hona le bo slopenera ka mono o hlapwa ka mono go dira la segole se mo gore wa ipotsa le dipapa tsena di ntshetswa ka mono so makeup tsa bomphomo tse o bona tsa ka mono no ke a bona fele ke na ka toropo no ka le lipstick tsa bona no di bona ke tsena tse ka reng ho ti motho peta ho loma motho ya bona lipstick ya ka reng o vampire ya bona lipstick tse ka reng ke vampire di ja fatshe ho sane ka 10 o'clock mamelo ka ratang ikopanyeng le nna batho bohle ba o dintho tsa ona di le qakileng mo mamelo ka ratang ikopanyeng le nna ngaka Matsetsela Maria Sepholoso wena mamelo ka ratang yeno yona se a ke compromise ngaka Matsetsela mare ya Sepholoso straight ya pholisitsweng ya bileng a rata morena Jesu wena mamelo ka ratang jale ikopanyeng le nna mo mameding ba le manganga fela wena Mkhumbeni mabone a ke re manta ke tsa TikTok manta o molo monka na ina to go ke tsa TikTok ne le shebeletse no na pele ke phone ntate Moruti ile ka ba ka bua le mfontse le life ntate ntate Moruti a ne ke kala bona ntho jwa yo gore ke rona fela batho re tla iphaphanyetsang hore boloi boteng but truly speaking boloi boteng and no ha bo sana level hore na o mang o sebetsa ka ha bo sana level
le hore na o achievile because rona re na le ho nahana hore boloi ke ba level e itseng ya batho le batho ba itseng but how shebeletse TikTok o shebela hore ho kena di professional tse jwang ho kena batho ba achievile jwang but boloi bo ba lata ba santse ba re ba achievile ntate moruti mabone topic ya ka ene le di habit yes ne ke re batho re bua ka di habit tsa rona ke di fidi tlwaelo tsa rona tseo re nahanang gore di re sabotagetse nna ke tsebo tšhintšhile kae I don't know tšhintšhile kae ra fihla tabeng tsa gore batho ba etsalwa ke eng ntate mkhumbeni and TikTok a ke re jala se batho ba Bloemfontein only ke all over wena mamela ka ratang mkhumbeni batho ba ne ba lla ka sehlo ka dintho tse ba etsalang tse batho ba re jwetsa gore ba njwetsa gore tete moruti o etsala so le so nane ke founetse Mpho because next I shebella TikTok but I loved how Mpho a narratela the stories of what happened mo TikTok ha Mpho a hlalosa ore ho nona le mme a reng hana ngwana ba nyalane dilemo le molekane wa hae ene molekane o na shebeletse le yena TikTok ntate moruti a ba re a futhe a steam and then amofa a re anke letswaile a ntlong ya hae a steam ka lona mme ena o re private party ya hae ho tswa e seng o steamer a ya fihla mo okay agree Mpho o file story no o boleletse story se ngata because o etsa dintho tse ngata yeno ya mme ya ileng a tsetsa yes ke ka nako tsana qeta o bua hore o tswa etsa di-operation tse ngata selemo se seng le se seng o thola bana ke be ke re yena a nke letso a lebempe mmo kaofela a qetile be ke re ke a rapela ha ke rapela that's when ntho tsena tsa motshetse di leng tsa tswa a tswa motshetse a re ntate moruti ke nena ke a tshetsa ka tlu a beile letso mmo a re ke a tshetsa ke nena ke a ithutela I don't know what happened then ke ha ke tla re ka mora mono ba bang ba nke matswai ba wa tshele fatshe ha ba qetile bana le problem ba eme hodima letswai motho ka re wa takalatsa tjena ke be ke rapela mkhumbi ibile ya tsatsi jwa be ke rapela ke itse batho ba eme hodima matswai batho ba e ka re motho wa takalatsa tjena ba ta eme hodima letswai mo mamelo ka ratang ka tswene batho bana ba ileng ha ba le metsitsi e tsalang batho ba tshuile ndata batho ba ho tswa motshitsi motho a eme ka maoto ke rapela makaditseng ke ena ha Mpho a re hona le motho ya neng ana le bothata ba matso a neng a sa sebetse ibile la hlaha ka video wa botswana yes o la ba hlaha ka video a bontsha letso la hae le se le sebetse ka re lata loshi a ruka ra room e nngwe ka re o yana tsa mo lo lata Vaseline a re ke tla le lata and then ke be ke rapela Vaseline ya hae a le botswana letso la be le sebetsa aba shoot yana hlele ka video TikTok a re bontsha letso la hore ke lela le ya sebetsa mkhumbe wa tsaba nna batho ba manganga ntate mkhumbe ko jwetsa sephiri se o ntate modimo a setse ba hore batho ba manganga ntate ne ke jwetsa batho di attack tsa Satan di operator jwang batho ba ntse ba re into a ke utlwiswe bohloko ke couple yeng a o se mo a re ntate moruti ke dula Bloemfontein a re ne re dula ka ra toropo re phela hantle a re no re ka ra one room ha ne ke ba ka dishotshwane gore baloi ba sebetsa ka dishotshwane ditweba maphoi batho ba bua ba re tate moruti dintho tsene ke tsena tse tsalang ke ba ka bo moqetho difahleho tsa batho tse jekang tse tswang dipeisi bo seqetho bo di and tate moruti ha o no bua ka tsona di comment ibile ke lositse 3 years 2017 18 19 20 ko selemo se seng le se seng wa casha but o thola miscarriage then tate moruti hare o loilwe then it did not make sense hantate moruti situation in se jalo a jetsa motho go lo ha mo rapelang tate moruti go tswa metsi ha ke tsebo ho etsala go na le tate mong a complaina ka heartburn tate moruti wa mo rapela le ene o ile ba re bontsha mahlatsitseng teng a hlatsa dintho tse nang le madi now motho e mong le mong ana le ho TikTok mo bane ka thotsing deliverance wa mkhumbeni batho amanganga batho amanganga mo mamedi batho amanganga tsa mo sheba dintho tse ntate modimo di etsang ka di labra romana
beke e fetileng ka sonta ne re bua ka these guys ba ne ba hlantho Zimbabwe. Zim motho ana na le dikoloi tse more than 10 ke sa sena le 1 2 trucks di trucks tse pedi ke sena nix a le moputso a re ntate moruti ke tle makgetlo mabedi o tle o na tlile kerekeng e le laboraro itse a ntsa dutse ke kholo e la a tswa tsamaya now ke mo botsa gore why o ntse sa tle a re ya nona ntsa doubta dintho tsena tsa baruti but ntho mo tshusitseng ke ha di friend tsa hae tsa Zimbabwe e mongwe tlile go nna ka morapela thola mosebetsi Joburg e mongwe a thola mosebetsi a ke tsebe kae PE a re ke yona ntho me ntse go rapeteletsa sa tlile kerekeng ha ke morapela e ne ka rwan tsiba le ba lo iba ka o yana bane ka rantsi ba opela ba ra November please ya ka lo muntu ya ka lo mfana o lo we ke step mother sa hae le brother wa le mangwane mosadi ya monyatleng a sa tsebo tsamaya sa tsebo tshwara ngwana a sa tsebo nyantsha ngwana a sa tsebo mo pepa ngwana a re ha ke nyantsha ngwana o tshwantse mosadi wa butwa ka motlise go nna a tshware ngwana ke monyantsi a tshwere ke mosadi wa brother wa ka ne ke bua le mme wa Tenezen a re yena modimo o mo thusitse business ya hae ever since a tla kerekeng e sebetsa hantle that is why ana tlile tshebeletsong ya laboraro because there was a special service on Wednesday last week that is why a tlile Tenezen a batla a re business ya hae tsa mahantle ever since a kopana le wena a re engwe ntwe mo hlonolofaditseng ko bona mehlolo e etsahetseng go batho ba Zim le ngwaneng okay re ka gona bua le ya ka gona a re buele mo mamedi ho na le temana eo ke batlang re shebe a temane na impeile hantle man antse ke na le stress sa batho ke re maro wa batho ba sa tle ba tlo thusahala maro ba sotle ya kana temane ni ke mpe hantle re tlo ibala mamedi wa karata re tlo ibala but ke kopa re bua ka le mmena wa Tenezen ke utlwa hore jwale ka na le teng yena ewe ke yana na tlile le tswele ngata itse ke re batho ba tle le tswele ke a le tsetse ka scaftini sa ice cream a tsetse le tswele ka scaftini sa ice cream setletse o sane ba mpone mo mamedi ka rata mpone nna ebile ke cheap mamedi hello le ka ntate hello ke batla mme wa Salman ke batla mme Salman ma di ke tsena mo tsara ba ke askisi ntate re ke tsena mo tsara mme na ke motho a kgwebo yena e re tlo buang le ke batla re bua le yena mamedi wa karata yo hona number tsene ke di batla sa favor are matle mamedi re ntse re matla re tse re matla le kae mme wa ka o bua le moruti November ke topo ngwana jale ya ka mona ha mpo le gate nta ka gona bua ke a gona motsutsung yana o le mong fela okay ntate o no tlile ho nna tshebeletso mona ka laboraro fetileng o itse ke eng e etsang gore o tle ha o no bua le rona bekeng e fetileng o itse ke eng e etsang gore o tle o tlameya go tloa Tenezen o tle Bloemfontein Brandfort mna wa ka ntate ke mathata ke na lona re phela ntla sa ona ba ke la tlaretsa tsona ha go kgone ho tsala pele ka maphelo ba sa se ka tsela gona ntate ke tsone ke go tswa motho ha le kgone ho tswa wa tla ne ke le telle ke ne ke batlile entle ke batho bana ba dikoloto bana ba tla rona tla tla tse ba tsheng e neng ha o gona hala e bene ba gona go ba ga patale se tsa gona go tlogona go bona ba gona ba mala ntho e yentseng hore o re o tlile ebile ge hlelena ne tlile ka letswa ile le ngata o itse ke ntho e yentseng hore ka nnete o tlameha ho tla ebile o tla ka letswa ile le ngata ke la ka hlalosa ka le mo buane wa jaratwana o la sebetse ne ke ka ona ya ke tla bona diphetho ya ke tla go tla ka tseloka ila bona diphetho business ya hae o no sa tsebo o no yo but mme wa ka wa re wena
ka nnete o bona diphethoho tse tshosang mme wa ka re ya leboa ke utlwa re sa kgone ho bua ga ke tsebe gore ke taba gore a itse o le rateng kapa jwang thank you mama thank you ya mamelo a ka ratang a re o ile a tla ka mobu ene kgatlhela pele o ile a tla ka mobu a re ka mora mono a bona diphethoho a qeteletsang kile qeto gore o tla gape mamelo a ka ratang and o na na le bothata batho ba sa mo patale ditšhelete tsa di nyamela a sa tsebe go etsala itse ke mo rapela wa bua bomme ba bangata o yena ba re eno yena o nagana o tlo tswela jwang pele rona maphelo a rona fasitse kumbe ntho go batho ba manganga hle momamedi batho ba manganga o na le disele di kgalang go bua le yena mamedi wa ka ratang le yena kwa ntho kana ke mo storile ka mamedi wa ka ratang a tshwenye because jalo tlo nsokodisa o na le temane ke batla re shebe mona ho Luka chapter 4 verse number 27 Luka chapter 4 verse number 27 ke kopa re bale o tlo bona why ke re batho mona Bloemfontein ba tlo ba le mathata mase ke ipeile hantle mo mamedi ene ba ntina ka pelo ka fela fona motho a founela ntate ke na le mathata ke mmotse o dula ka Bloemfontein ke re why sa tle ke re ke why le sa tle ere ho ne ho bile ho ena le molepera le balepera ba bangata Israele mehleng ya moprofeta ke kopa itse ke o soka o atumele e ba le hantle ere ho ne ho bile ho ena le balepera ba bangata Israele ho ena le balepera ba bangata Israele mehleng ya moprofeta Elisha mme ha wa ka ha hlwekiswa le ya mong wa bona ha e se Mosiria Namane fela e pete mpomtse go tla sa ba le ya monate ho ne ho bile go ena taba gore re praise tsa ra ro motlo jwa lehle e di tla monate ho ne ho bile verse 27 ho ne ho bile ho ena le balepera ba bangata Israele mehleng ya moprofeta Elisha mme ha wa ka ha hlwekiswa le ya mong wa bona mamela balepera ba ne ba le bangata Israele ene Elisha ene le moprofeta wa Israele ene le moprofeta wa batho bana mar Bible e re ho na le balepera ba bangata Israele mar ha una le one a ileng a benefita tlolong yena yo modimo na e file Elisha hore ba thuse ha e se ma mme ha wa ka ha hlwekiswa le ya mong wa bona ha la ka hlwekiswa le ya le mong wa bona ha e se Mosiria Namane fela ba la se ka English e reng ha uswaka and there were many people suffering from a dreaded skin disease suffering and there were many people suffering from a dreaded skin disease who lived in Israel during the time of the prophet Elisha. Yet not one of them was healed, but only Naaman the Syrian. Naaman Mosiria ke ana benefitileng tlolonyena ya ba Israel beng ba yona ha ba ka ba tsotela mamedi wa ka rata ntlo le Jesu ke kopa o le Jesu le hodimo le mametso wa tsa bohloko ke ngwana nkhume batho ba batla o ema mohlang dintho tsa bona di se di senyile kona ba ema batho ba yeme pele ho fela ka maphelo a bona batho ba yeme pele ho ba wes batho ba dula mothanna yo dimo le tlase a nna nga a nga phana nga patha nga phana nga panga batho mohlang dintho di se di fedileng bophelo bo se bolo wes mamedi nna ke bana batla mohlang dintho di se di le wes batla mohlang o so le wes mo mamedi wa karatang and ka bo madimabe ba bang ba lona mo mamedi wa karatang hona le batho ba dutsing fela o tsala le batho ba sa hloleng ba tsotela maphelo a bona alingo o tsala le batho ba sa hloleng ba tsotela maphelo a bona hona le batho ba sa hloleng ba plan ya bona ko wena goal ya bona ko wena
nthe ba se ha ba sana nix re na le batho mo mamedi ba jwalo ba sa hloleng ba sebetsana le nix mo mamedi ha ba sa di interested di golong tsa bona ha ba sa di interested di planning tsa bona but re di plane tsa bona re di goal tsa bona everything you we etsa mo mamedi wa karata ba katane le wena that is why ba iphile mosebetsi wa iphetola di things ba re monitor ne ke tsa batho mabane TikTokong ke re ntshwana ya di things o bone things ba tole ba bua ba rata moruti di re sala morao le mosebetsing o bone things officing le teng ke ne ke ba jwetsa ke di monitoring spirit ke di spirit tse monitorang bophelo ba hao ba o sheba go ruetsa eng o plana eng o bua eng tate mo na bua ntho ga tate moruti a re ke na le twe ba reng hlotse ke entse ntho ngwe lengwe a re toba ena bosiu ke ra ka tlasa bethe motse a re dula ka tlasa sofa ke re tlo go jwetse o etsalang ke ra ke re bosiu le ya bethe le robala bethe bosiu le kena ka tlase le dula di sofa motse a re le dula di sofa so toba yana ke monitoring spirit ene batho ba di ha ba di nkele hlonto tsena mo mamedi le no ha ke bua teng ona le batho ba mametseng ha se ka maphoi ka odimo ba tlo bona bana ke maphoi ba tse bore ke di monitoring spirit into tsona ke di monitoring spirit number 2 hona le batho ba o tla thola hore ha se ka di tshotshwane ka tlungwana mo mamedi wa karatang di ka kamoreng di ka tlung di ka kitchening tsa ba ba botsa batho ba le ditoba o etsalang ka maphelo a bona tšhelete di dule go and ask them tsa mo ba botsa batho ba na le ditweba tsa mo ba botsa gore tšhelete tsa bona di a dula na tsa mo ba botsa batho ba na le maphoi ka odimo gore di-plane tsa bona di a atleana tsa mo ba botsa batho ba na le ditšhotshwane ka tlong gore na dijo di a dula na ka rama tsa bona batho ba ka fela ba ke bua ka bona tsa mo ba botsa mamedi re tlo nka megala ba njwetse gore dijo di a dula na ditšhelete di a dula ene mo mamedi ha hona ntho ba yetsang ba nahana hore ho normally ba nahana hore dintho tsena di jwalo mo mabedi tlo go jwetsa why motho mo tla mpotsa Dr. November why ba loyi ba sebedisa ditshotshwana ke go ba re ba le Genesis chapter 1 verse number 26 verse number 26 ke tla le bolela mamedi why batho ba sebedisa ditshotshwana why ba loyi ba sebedisa ditshotshwana Genesis chapter 1 verse number 26 jwale modimo a re etse motho ka setshwantsho sa rona le ka sebopego sa rona mme a laole ditlhapi tsa lewatle le dinonyane tse fofang le magomo le lefatshe lohle le tsohle tseo le tsohle tse hahabang hodima lefatshe. English. Then God said, now we will make human beings. They will be like us and resemble us. They will have power. They will have power over the fish, the birds, and all animals, domestic and wild, large and small. That is why Baloiba sebedisa di tsinsi, di tweba, di nonyane, di imapoi. Why? Because the intotena kitse umudimo and a refita ulodima to. Jale ba loi, bona ba laula to di intotena ba gona we room. Tsinsi tamai. Tamosha ba mkumbinu yetai. O gotlo mphe report. Mo mamedi ke kopa lona ene ntho enqeta ne ke jotsa mosadi mo Linda te mo TikTokong ntate mo re yena dintho tsa bo metsi le bo dintho tsena yena di sebedisa ka ruetswa go bana fela ha o tsebe re ba lo ba operate jwa ene ha qetile ke jotsa mosadi mo ke re lona ba tsama dikereke tse senang deliverance ntho tse ke buang ka tsona le du I don't understand. Mkumbele ke kopa ke bue when o tsamaye kereke e sa etseng deliverance deliverance ke ntho e ke etsang every Sunday ka ra kereke deliverance wena mo mamedi ke ntho e ke etsang every Sunday ka ra kereke ya o rapela batho ba loweng spiritually when o sa tsamaye kereke deliverance you will never understand ntho tse ke bua ka tsona le tsona ana re ke di story ntho tse re bua ka tsona le tsona ana re mo November bua di story dinonyane di ka gona jwa mo bua but when you read the Bible you will see hore modimo na file motho taulo di ma tsona dintho tsena and that authority is
tse operator le hona jwale but ka bo madimabe just that rona ba Krista re sebedisa e sebediswa ke batho ba re loya because ke bona batho ba gona go bua le ditweba ke bona batho ba gona go bua le dinonyana ke bona batho ba gona go bua le maphoi ke bona batho ba gona go bua le ditshoswane ke bona ba gona go di etsa dintho tse ha ebile ke ratang ke bona batho ba gona go bua le creation ba gona go bua le tlhago mkhumbene maka maoto go thusa yes next time I can always know so we make am out pelo no tsela ka mona tse ke bua ke go shebi di presenter re laile ho lona strength sa runa se ho lona guys o botse le ntho ke champ hantse ke tsa show ya la bra re so ne ke motheola ke champion e maka maoto because ha le khathetse le re tepeletsa guys le re tepeletsa mkhumbela hallelujah Amen. hallelujah so momamedi wa ka ratang ke batla gore ho lona ene we se jwa ntho le ntenang ka yona le nkutlwe e batho ba ntenang ka yona ke ena wena mkhumbeni go jwetse yona ya ntena hle mkhumbeni mkhumbeni go jwetse doctor Kopo ke be le jalo intse jalo fela doctor wa bona na jole ha ke re ba thutlong ka 150 ke le thusa ka utlwa mothati se gogote November je tarula o November ntete ba di etsa ntse ba batla tšhelete ka go jwetsa batho ba re loya ba sa tsebeng go iketsetsa meriana ba ya dingakeng tse tsebang go etsa meriana ke a e batla ngaka e etsa meriana be ba etsa batho mahala a re lowi mahala momamedi batho ba re loyang ha ba re loyi mahala ba sa patala ba se patalela o ba botse bo mphomotseng ha ke rapella batho ke hlola ke botsa motho ka ba re mietseng ake ke be ke re le patetse bokae every time ke botsa question e le patetse bokae you will be will be shocked momamedi ha o ka batho ba re patetse 10,000 ngakeng ya rona re patetse 20,000 re patetse 5,000 re patetse 3,000 Hopatal, repataletso, momamedi, let me be honest. Baba mbalona, ntho e phelang today, bufutsa na bo lenka rabona, ona le motho o pataletso. Jwale ka wena o tsila, o hesitate, o doubta momamedi wa ka ratang, o patala 150 fela hore Dr. November, ke kopa o ke fa 150, o nlukisetse jarata, kapa o lukise bophelo baka, kapa o bule mamati aka. Ba tla be ba o jwetsa hore bo November ba patadisa batho, momamedi. People they don't understand mkhumbeni hore nathi si patale hona le batho ba sacrifice teng megolo ya bona mothanke mogolo a re ke lo patalla mosadi yona ra ska hlola tla mosebetsing a kula batho ba tshwere ke maoto batho ba gone ho thewela batho ba ya kula batho ba tshwere ke di operation batho ba tshwere ke eng ba tshwere ke mahlaba ba robe tsona le batho ba sa gone ho thewela as we speak Amen. ha ba sa gona ho thewela ba kula a re nke momamedi wena o etsa lwa ke Yes. 078 398 3446 078 398 3446 mamedi nomoro ya studio ke 069 ya WhatsApp ke 069 Okay. 846 5476 di bitsa hantle jwale ka voice ya ka moruti ba ska ba bitsa jwale ka presenter ra bitsa dinomoro tsaka ke tla o etsa assistant pastor 069 069 ke tsa WhatsApp ya ka studio 846 846 5476 ke tsa WhatsApp ka studio mo mamedi wa ka ratang tsa mogala tsona ke 071 071 ke tsa mohala ka studio 39 39 49 49 560 560 go na le molaetsa ka a re nkhume tla re utlwe. o butiza tlhe ke kopa tshwarelo ka go itatlela hela ke se go mo setlhogong ka paya ka gore ke kopa re fete a re mo fete nkhume ga re tsa radio momamedi ke kopa o njwetse wena o etsa lwa keng ke di feeding tso di experience molaetsa ke iwa ka fa dumelang le Roy le doctor ke kopa go botsa doctor ke na le bothata ba gore skin sa ka se doctor okay dumela tate moruti o bua nnete ka maphoi ke na le wona mo godimo ga ntlo di planet tsa ka di faila every time ke ntse ke re ke batla go tla go lata di product ko kerekeng mara ga ke gone o tsa go thank you to go jwetsa maphoi yana etsa momamedi lo a shebe le mamelo ntse ke jwetsa e etswa ke maphoi a re a dula ka pele
ka site la sitting room mantsibua ka morao a ya ka morao o radio khotso mama tima radio ya hao Morubisi it's a money bophelo ba bo jwa mama o dula ka ime wa bothata ba hore o kalame bese o tle ho nna mama ke ho etsa line go hana kae Solanga mama ema ka maoto a tsa kopa o tlile re dula a kula fela a re tšhelete ba siko ke engwe ya dintho tse ba etsalang batho ba bangata melaetsa tsena le mentsi ka fa ya nkhume e re Mmela ntate moruti o bua nnete nna ke ne ke hlophuwa ke ditweba haholo ene ke sa bone hore nna ke etsang ka tjhelete ka ebile ke dula ke tjhika bana ke re banka tjhelete ya ka nyamela empa ka morao ga banyaneng ke sebedise letswaile ke re ke tjhelete ya ka e se dule ntho nngwe le nngwe se le hantle le business ya ka e hantle a re le business right yo Dumelang Leroy le Dr. Dr. November ka mo ona le thokolo seko jareteng ya ka le ha ndula ha e prepedise ha monate le ke batla ha hantlo ha ke khole ha ka baka la hore ke dula ke ingwetswe le ditoro tsa ka hle ditoro tsa ka ha di hantle le ke kopa Dr. Novi rapela totse di tsame mo ntlong ya ka leboga. Okay ke na le WhatsApp ntate moruti a re ntate moruti nna ka tlung ditweba ha di fele tsara WhatsApp re nke call radio ntate moruti ntate ya ni nna le kopa o dula ka ntate wa ka mama ntate o nkutlwile o etsa lwa ke ngwena nna ke ntho tsa di emisela for le mo tshente tsa bona le baka le etsang hore o ske wa tla ho nna ke le feng ntate transport why service lo service ama ha o ka iphanda jwale ka ha re na le mathata sira se be re phanda o le wena o tla thusala phanda tšhelete ya transport ntate bese o tla botshabelo ntate it's cheaper than taxi ha o na le mathata o ke wa dula ka tlong ntse e re WhatsApp ka pelenyana o so a re ntate moruti nna ka tlung ditweba ha di fele le tšhelete ha e dule ka tlung ha re bone re etsa eng ka tšhelete ditweba di fela di a ithuta ya bofelo ke ye doctor di dintsi thata doctor na re nka bofelo ntate moruti nna bothata ba ka moruti wa ka ke na le ngwana a le mong bophelong ba moshanyana this year o tlo etsa 20 ngwana ka ha ba tlo ya sekolong o tsetile matric 2022 ngwana ka ha ba tlo ya sekolong o ntse re fela ke tla next year last year la drop out ka March a go tla this year sekolong no tsene bile se le April o sa ntse taba go tla next year ngwana ha ba tle next ka sekolo moruti wa ka ene ha ke na bothata ba go ke moruti ngwana fela ha ba tle sekolo o ya sekolong ha ke tse bothata ba hae keng a ke tsamaya mkhumbe mantshwa ka o qetela ke bona dingata go le mkhumbe solanka batho ba dutse malapeng ba kopa dithapelo tsa difounu le ka di WhatsApp mare batho ba re loyang ba kgona go kana di-transportong ba lo lata meriana bo Lesotho bo Qoqo bo Thabazimbi di Malawi solanka lona le paqame o nromella prayer request o nromella kopa thapelo ka WhatsApp mo mamedi ka rata ke mamoruti a tla bantsa WhatsApp la batho I don't have time for that na fela sentse ke rabela batho di WhatsApp ntse ke rapela batho ba di WhatsApp mo mamedi ha ke le fa di number tsa ka ke le for jole le nkope di thapelo le paqame le malapeng a lona batho ba re loyang ba rwala dieta ba tsamaye ba edingake ba fuwe ba patale ha ba qetile ba fuwe meriana ba gotle ba tlo re loya fa ba mo bolella gore tsoga ka 12 wa tsoga ntate ba tsoga ka 12 mo mamedi if bona ba sa eme ba kala me taxi ka batho ba ke hopola mme mong wa nkgono ana dula face to a sokola ho hantlo e hana o fela mme ano na kwa face to mo a kwa ka maoto face to every Wednesday and Sunday at face 6
o na re jwetsa re ke haile ntwe ka re ke lekgowa a re ntwa ka re ke lekgowa a tsamaya ka maoto ka tuma a le moholo ke gola mme ana le more than 50 dintho tsa di fasi tsa tsamaya ka maoto mo mamedi Solanka le ntse le nesana le maikutlo lona ba tlo le qeta ba loi ka ditwaba le ka di ene ha o qetela gore ntho monate gore rona re na le di product mo mamedi na ke na le dintho tseo ke reng ha ko fa tsona ke kgatha le thokolo skutle mme mona re thokolo se iteng ha ke hloke re ya jarteng ya ha ke ya jarteng ya ke pasela nda ilele ka ke le ka kerekeng ya ka thokolo se ke di lele ka mehla yena ke le ka jarta ka mamedi nomoro tsa rona ke 078 398 3446 ke repeat 078 398 3446 tse di mo mamedi ka rata ke 079 083 3833 079 083 3833 office number ke 051 011 4977 051 011 4977 mamedi ka rata nna ke re o itlala le 150 fela a qetile nna ke o thusa ko fa le dintho o tsamaye o lo lwana le wena Victoria Swift Ministry ba kala taxi a phase 3 kapa phase 7 o ga ka re fela kerekeng ya moruti November phase 3 kapa phase 7 ene ho sena se kereke ke bona batho fela ke ba thusa fela ke ba bone mamedi ka rata a qetile ke ba lokolle mamedi ka koloi o driver ka ro ya khrotsfile e sheba ka lifting ya ka bona structure se so di bile sentse se pentuo se le tshobedi ka odimo ke structure se solo se na le masenke ka thoko ke tente ho sane ka 10 le ka sonda re a kena mo mamedi and batho ha ba le di-taxi batho ha ba botsa gore ba ya ho November yo feng ba re fela November 10 yes ring fela mo mamedi o motho FM gore le ya November 10 thank you kumbe go patala ye maka maoto ka mo reka drink Thank you. go bontsha I'm not a ship Thank you, Kialabo. ke bone thabo ya mkhumbeni ha ke mo koleke Dr. Kialabo. thank you mkhumbeni Melan le kae guys are kopaneng tlo home le lona ba hlangole ba dulang hole Solanka ntse le dutse le inesa mo le sa tlekerekeng le tlo ba frustrated ke ba lo ba tlo le frustrated ka sehlo until le nka dikoloi le kena dikoloi kapa le patala di-taxi le tla Bloemfontein le tlo thusala ke kopa le jotsa nnete because batho ba le loyang ba kalama di-transport ba lo le sebetsa ka meriana ke a le kopa tlo nkerekeng modimo a le bless bye